Om Swastiastu. Kirim like, subscribe, komentar, like, Om Santi, Santi, Santi. Om Bali Gita Swara. Jaya, Jaya, Jaya. Maka Ngaran Kalantaka Kalanjaya lanturan titiang daging carita Kunti Sraya Pupuh rikalan itu yang rada ngizinin pawacana majang ring itu Dewi Kunti udah cening Dewi Kunti putran bapur tu ada kebupi dewa Kalantaka Kalanjaya tu ne kalangon kanti tekin idurio dan Makakalih dahat sakti Mandan itu cening pasti ku tatas nawan sawireh iyo cuy Kalanjaya kelawa dengan Kalantaka man panugrahan oleh itu yang Siwa dahat sapi pisan ni pun Makakalih itu cening Swecan Sanghyang Siwa panugrahan sana ketampilan oleh Kalanjaya kelawan Kalantaka tuah tu pas Swecan itu Sanghyang jagat karano nyentuh cening Kocap mastu ikang detya panduk kene malu nyentuh cening Kalantaka kelawan Kalanjaya wah kesapu oleh itu yang Siwa nyentuh cening Krana Sakti tanah buat keluihan iyo Kalantaka kelawan Kalanjaya dan petanding nyentuh kawibawan iyo yaitu kesaktian itu nih Sengkil kakasorang Antuk kancan Panah Sakti rasa-rasa jerih yentu bapo ditudi swargan cening awenan bapo rawuh main ke puri ni dewa ni mapan iyo kaluih ni Kalanjaya kelawan ni Kalantaka rasa jerih kena bapo ni mapan iyo sing ketempuh dening
senjata ane luwih ane madan panah sakti. Itu yang jenis.